așteptați din înfrățirea între Comuna Chirnoci și Turcan? Deci, încă de un an de zile așteptăm această înfrățire. Noi o așteptăm ca o gură de aer, o gură de oxigen pentru comunitatea noastră și cred că totodată acest lucru este valabil și pentru comunitatea din Tutracan. Având în vedere că se va deschide o nouă sesiune pe fonduri europene în 2013-2017, eu consider că această înfrățire este absolut necesară pentru ambele comunități, deoarece se pot depune proiecte și pe social, și pe cultural, și pe dezvoltarea rurală, dezvoltarea infrastructurii, atât în Comuna Chirnoci, cât și în orașul Tutracan. Și având în vedere că aceste proiecte la nivel de țări sunt foarte greu de accesat la interiorul acestei țări, ele pe zona transfrontalieră, pe zona asta română-bulgară, vor fi mai ușor accesibili, mai ușor de accesat. Și noi, atât comunitatea din Chirnoci, cât eu cred și comunitatea din Tutracan, are absolută nevoie de fondurile acestea sociale și culturale și de infrastructură. La noi cel puțin e mare necesitate și de apă, și de canal, și de asfaltare. Și eu cred că fără această înfrățire nu vom putea realiza aceste lucruri. Așa că consider că înfrățirea este o gură de oxigen atât pentru comunitatea din Chirnoci cât și pentru cea din Tutracan. Една година време очакваме този акт на поклатимяване да се случи и ето, че наистина той се случва. Какво очакваме ние от това поклатимяване? Мисля, че и двете общности на Тутракан и на Кирноч очакват подобряване на техния живот и още повече, че се откриват тази година новата сесия на фондовете, европейските фондове 2013-2017 година. Ние тук може да се надяваме на едни проекти за подобряване на инфраструктурата на нашите населени места, тъй като ние имаме нужда от водоснабдяване, канализация, от асфалтиране на пътища, имаме нужда от социални придобивки, така че тези проекти ни дават възможност за социално и културно развитие на двете общности, на Тутракан и Кирноч. Там виждаме ние светлината в тези европейски средства, за да можем да зарадваме нашите общности. Доктор Стефанов, вие какво очаквате от поклатимяването с Кирноч? Това, което очаква община Тутракан е, освен европейските проекти, за които говори кмета на Кирноч, е да сближим колкото се може повече от страна на Румъния и на България двете общности, на Тутракан и на Кирноч. Защото и двете държави имат близка история, имат много допирни точки, а много малко знаем един за друг. И именно по този начин, с този договор, така да се каже, за сътрудничество, ние ще се опознаем взаимно и ще вървим ръка за ръка в реализиране на европейски проекти, за да подобрим начина на живот на населението в Кирноч и в Тутракан. И не на последно място да направим един много добър културен, религиозен и туристически обмен. Именно това не е целта и мисля, че това е правилният път, по който трябва да вървят двете общини.